Subotić još jednom sjajan u skoku. Stanković ima loptu. Žigić je pokušao da je propusti Lazoviću, ali daleko od toga da je to bila dobra ideja. Koren. Prilaze kaznenom prostoru dva slovenačka igrača. Jedan je Kirma, evo prilike. Vode Slovenci 1:0. Na drugoj stativi Milivoj Novaković. Jedan 0 za reprezentaciju Slovenije od 64. minuta. Kirm je proigrao ovde na drugoj stativi Novakovića, koji je pobegao Nevenu Subotiću. Promena u srpskoj reprezentaciji u međuvremenu. Ninković ulazi u igru umesto Milana Jovanovića. To najverovatnije znači da će Lazović igrati na tom delu terena na kojem je igrao Jovanović do sada. Novaković postiže pogodak, Slovenci vode 1:0. Lopta kod Rukavine. Evo centar šuta, evo prilike, gol! Žigić! 1:1. Rukavina je konačno pogodio i to na pravo mesto. Žigić 1:1. 4 minuta plus zaustavno vreme do kraja. Ninković je brzo izveo prekid. Rukavina. Žigić daleko viši od Brečka i to je prednost koju nismo dovoljno koristili u prethodnom delu utakmice. 1:1.